Isuse, na što mi to sada liči? Ajmo mi malo brzi proces. Ok, ekipa, evo nas. Ovo je sad moja soba. Pokrećena je skroz u bijelo. Znači, skroz. Ali, kao što vidite, još nema stvari. Jer nisu sve kupljene i gotove. Tako da nećete još dobiti room tour. Ali, zato ću vam danas ja napraviti house tour. Tako da idemo mi prvo vidjeti novu kuhinju, a? Pam, kuhinja. Ok, ovo sad mali pogled samo kako to izgleda. Frižider. Ok, tu imam neke stvari na barcu i tak iz drugih gradova. Uglavnom nije bitno, a sad idemo u blagovaon. Ovo je novo. Ovo nije ovak izgleda, da sam pogledajte ovo. Pam! Svjetla. Kao. To kao kad se treba kupiti hula hop, bruni, cipele, pasta za zube, fen. Plika 4. Ok, sad će mi mama to kupiti, šalim se. Ne, neće. Uglavnom to je ta sad nova blagovona, a sad idemo vidjeti sestrinu sobu. Ok, evo me sad u sobi moje sestre. Uglavnom ja ovdje već boravim 2 tjedna zato što moja soba još uvijek nije gotova. A tu imate krevet, moju gitaru i te tipične stvari za cure, telka, igračke, tu sad neću kopati po tome. Ovdje Mona spava. Mora dolje. Ja sad idem presvuć jer moram ugraditi na instrukcije iz matematike. Učite matematiku na vrijeme, djeco. Treba će vam. Lego sam na tablet. Evo me ekipa, znači došao sam doma sad s instrukcija, nisam vam ništa snimio u gradu jer nisam imao šta i ne želim da bude moj content dosadan, tako da samo se teleportirao odmah doma. Uglavnom meni se sad jako spava, tako da idem spavat, a sutra ću vam pokazat svoju listu, znači top 3 serija koju ja gledam na Netflixu. Tako da vidimo se sutra. Ok ekipa, dan je i sad je došlo vrijeme da vam pokažem svoje omiljene serije koje gledam na Netflixu. Idemo. Ok ekipa, serija na 3. mjestu kod mene je Stranger Things. Ok, uglavnom, serija se sastoji od 2 sezone, ja sam naravno pogledao ove 2 sezone. Mogu reći da je 2. sezona bolja od prve, ali prva je isto odlična. Tako da ako volite Supernatural i takve stvari, preporučio bih vam da obavezno pogledate tu seriju. Serija na 2. mjestu se zove Riverdale. Ona se sastoji isto od 2 sezone, s tim da i dalje izlaze epizode u 2. sezoni. Prije nego što sam pogledao prvu epizodu, mislio sam da će to zapravo biti jedna jako dosadna serija, a kad sam pogledao prvu epizodu, onda više nisam mogu stati. Znači doslovno sam pogledao cijelu prvu sezonu u 2 dana. I sad gledam 2. sezonu i čekam epizode i onak čupam se za kosu, ne mogu čekati više epizode jer znači serija je prezanimljiva. Dakle, meni je Riverdale jedna fantastična serija, neću vam ništa govoriti šta se radi o tome zato što imate trailere na YouTube-u i ne bih vam htio spoilat neke stvari. Tako da obavezno pogledajte trailer za Riverdale. I serija koja se kod mene nalazi na 1. mjestu, znači moja omiljena serija, zove se Teen Wolf. Teen Wolf je jedna, znači, savršenstvo od serije. Teen Wolf se sastoji 6 sezona i ja sam pogledao sve sezone 2 puta.
Uglavnom, ja sam tip osobe koji obožava te Supernatural serije i to je za mene bilo... jer tamo ima i Vuk od Lucky, onih svih Supernatural bića, tako da je to meni bilo... To znači doslovno najbolje serije koje sam u životu pogledao. I savjetujem vam da obavezno pogledate, nećete požaliti, 100%. Ok ekipa, skoro sam zaboravio, znači shoutout za ovaj video dobiva... Čestitam, ako i vi želite shoutout u idućem videu, obavezno uključite notifikacije za moj kanal i pišite u komentarima jesam, napravio sam ili tak nešto. Uglavnom, tu ću završiti video, znači ako vam se ovaj video svidio, obavezno stavite jedan veliki like i vidimo se u idućem videu. Peace!